Jambo wa ndugu wapendwa, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi, nikiwasalimu sana mahali mlipo. Mungu awabariki sana. Leo ni furaha kubwa sana na shangwe kubwa sana paske Mungu ametusaidia. Tumefikisha muda kama na hii, Mungu wetu apewe sifa. Pamoja na hiyo, nilitaka tu Mungu niwezeshe siku ya leo niweze kuwafikishia hii video. Hii ndiyo ile Kigelia Africanis ambayo mulikuwa munaitafuta, ambayo itakusaidia kwa kutumika magonjwa mingi sana, na tutakwambia vile utaweza kujitunza nayo na kweli utapona. So kama ni mara yako ya kwanza kufuata hizi video zangu, nitakuomba ujiabone, ubie uponde subscribe. Baada ya kujiabone, ushare, ubie upartage video hii kusudi weze kufikia na wengine. Baadaye nitakuomba kueme alama ya kuonesha kidole ya kwamba umependa. Hayo itanifurahisha sana. So ninakuomba sana ufuatilie fundisho hii paske nimejitoa kusudi niweze kupata hii muti, na hii muti inatumika magonjwa mingi sana. Hapa nitawaomba ndugu zangu basi mujiabone na mpartage kusudi munipatie kuraje ya kukuwa na wafikishia mambo mengi mazuri. Hii muti tunaita Kigelia Africanis. Kwa watu wa Nord Kivu, sehemu za Masisi, wanaita umungabere. Hii dawa kweli kweli ni dawa inatumika, iwe majani yake inatumika, na iwe pia mizizi yake na ngozi vinatumika. Leo tutajaribu kuzungumzia hii muti kwa upana sana, na tutaweza kuzungumzia kuhusu mizizi na majani na hii matunda yake yenye munaangalia pale vile inatumika. Kuangalia kabisa matunda yake vile iko, ni dawa kabisa hatari sana, na inatumika na watu wanaona resulta. Basi nitakuomba unijogelee, usikie kwenye video hii. Pale hautakomprendre utaniuliza na mimi nitaweza kukujibia. Nitaanzia kumarasine, marasine yake ya hii muti. Miti iko na marasine, na ile rasine tunaiita ni mizizi. Mizizi yake, kwa sababu niko katikati ya mwitu mkubwa sana, mwitu mkubwa sana. Hapa hakuna namna gani ya kufika, nichumbule marasine yake kusudi mweze kuyangalia, kwa sababu niko ndani ya pori kubwa sana tena sana. So kubatu wenye banataka hii dawa, mizizi yake inasaidia kwanza kubatu wenye bako na probleme ya regle. Uko na shida ya hezi ya kutoka damu kwa mwezi, ile dawa inakusaidia sana. Itapanga siku zako, na pia utaingia kunormali. Kama ni mwezi yako, kuko wakati unafika siku ya regle yako ya date yako hautapata, kunavukia mwezi mmoja mbili hautapata, ukaanza kutumia muti huyu kupitia mizizi yake, ile probleme itaisha. Isitoshe kubatu benye wakati wa regle anavuya sana, inaluma, inamutatiza, acha nikwambie dawa ni hii, au utatumia na ile shida kweli itaisha. Kwa watu wenye wako na shida ya sterilite feminine, yani ni kukosa uzazi kwa wanawake, hii sasa dawa hii imefika kwenu. Angalia vizuri, kila fasi iko, sirtu fasi kwenye kuna kuwaka joto kali, kifukutu iko. Nimejaribu hapa nitafute ile yenye inakumala sana, sipati. Ningewaonesha hii muti, watu ya Uvira, watu ya wapi, munaijua sana. Tunaita Kigelia Africanis, itawasaidia sana. So kuhusu muti huu na ambayo niko nazungumzia kuhusu muzizi yake, kubatu banamuke benye hawazalake, hii dawa inabasaidia. Batu benye bamevunjika na kulumia, baneza tonga pia ile muzizi yake, ngozi yake, banafungia pale na banapona. Kwa hiyo sasa kubatu pia benye bako na herni, hii njo ile kiboko yake, mizizi yake inatumika kwa ile herni. Yani ni nyoka ya wanaume kwa wenye awasikie Kifaransa vizuri.
So nitaingia pia kuhusu hii kigelia. Inatumika sana wakati wa zamani, na wanganga wa asili walikuwa wanaitumika sana pia kwa watu wenye bako na shida ya kiungo ya kidogo. Hii ilikuwa inatumika sana pia. Hii inatumika sana kwa watu wenye bako na constipation, kukosa choo kubwa. Yani hii dawa inawasaidia. Dysentery, kunyamba damu, figo za kugonjwa, hii dawa inasaidia sana. Baadaye nitawaambia nginzi ya kuitumikisha. Hii dawa pia inatumika sana kwa watu benye bako na probleme ya epilepsy, yani kifafa, benye bako na probleme ya kikohozi, benye bako na probleme ya kikohozi, hii dawa inatumika. Kwa watu sasa benye bako na shida ya magonjwa ya shingo, ya mavene, tuseme vile mishipa nini, bale benye bako na ile shida inabasaidia. Hii dawa inatunza pia kanser, kwa watu wenye bako na kanser, hii dawa inabasaidia sana. Hii kansere ya foie, unasikia mtu iko na kansere ya foie, hii dawa inabasaidia. Nataka nibizungumuzie kuli moja kusudi labda iweze kuwasaidia. Hii ngozi ya hii dawa, ya hii muti ambayo munaiona hapa, iko na uwezo ya kutunza kansere ya foie, iko na uwezo ya kutunza kansere ya maziba, iko na uwezo ya kutunza hepatite. Hii dawa ni ya nguvu sana, tena sana. Sitaizungumuzia kwa marefu sana, lakini nimewaonesha kama vile ngozi muzizi yake inaweza kutunza mtu mwenye iko na shida ya kupata regle, mtu mwenye iko na shida ya kutokuzaa, na mtu mwenye iko na shida ya hernia, na mtu mwenye iko na shida ya kuvunjika. Alafu sasa nimebambia na vile ngozi yake nayo inaweza kutumika pia kwa watu tu wenye wako na sterilite, watu wenye wako na probleme ya constipation, watu wenye wako na probleme ya kikohozi, na watu wenye wako na shida sasa ya kansere ya foie na vingine vyenye nimetoka kuzungumzia. Hii dawa inatumika, hakuna blag. Ukatumikisha hii dawa hautakuwa desi. Naisema si kwamba ninaifanyizia kampanye, lakini ninataka muulize hata na wanganga wengine, watakwambia hii dawa inatumika namna gani. Hacha niingie kufee yake, kisha vyote nitatoa mode d'emploi kwa limoya. Hii mayani yake munaangalia ya hii Kigelia africanis, yani umungawere. Hii dawa mayani yake nayo ni dawa. Hii dawa inasaidia kwa watu wenye mayani yake inasaidia watu wenye bako na maux de ventre, yani shida ya tumbu, na watu wenye bako na shida ya kitofu kwa watoto, ubie watu wenye bako na shida pia ambao tunaweza ita mu français cordon ombilical. Na pia inasaidia kwa watu wenye bako na dysentery, gastrite na modere, na abo bako na pia na figo zinabasumbua na epilepsy, yani kifafa. Hii dawa inabasaidia sana. Hii mayani yenye munaangalia hapo, hii magonjwa inaitunza. Uko na problema ya epilepsy, kifafa, hii mayani ni kiboko yako, inakutunza. Apare ile kuna kwa mashimi mbalimbali zenye zinaweza tunza epilepsy ninaisha. La kama unaweza kuwa na ile shida, basi utaniita kunamba zangu 097 099 42 44. Kama uko mwinchi zingine utatia plus, unaanza na namba ya kodi ya inchi plus 243 243, kisha unaongeza 97099 4244. Hiyo ni namba yangu. Ukinitafuta kwa WhatsApp unaweza kunipata. Hacha sasa niingie kwa hii matunda yake ambayo munaangalia hapa mbele. Hii matunda yake inasaidia kwanza kupiberte kwa wafie, kuwafie. Donc ni kusema kuko musika mwenye anaweza kuwa na shida ya hii ambayo ninazungumzia, tunampatia hii dawa na anasikia vizuri.
na pia hii matunda yake yenyewe na inatumika kutunza hii problemu ya regle. Ina regle kabisa, inaacha regle ya mutu inatembea mzuri kwa mwanamke. So niko na changanya Fransai na Swahili, ndio maana mambo iko na nani, kwa sababu mambo mengi iko kwa Kifransa. Asante sana. Batu wenye bako na shida ya miome, wanamke wenye bako na shida ya miome, hii dawa itabasaidia. Wenye bako na probleme ya rheumatisme, hii itabasaidia. Pia kwa watu wa zamani walikuwa wanazoea kutumikisha hii kama vile chakula. Ndugu zangu wapendwa, hii dawa nimetembea pori kubwa sana kusudi niweze kuipata. Ngalau saizi unaweza iona, unaona hautajali, lakini hii dawa ni dawa nzuri. Kwa kuijua vizuri kusudi usiweze kuchanganyikiwa, ni kuanza kuangalia hii mbegu. Unaona hii mbegu, ukisha kuiona njoo unayua hiyo muti halisi ambayo ninatafuta sasa ndio hii, na pale utaweza kuipata bila tatizo. So mbegu yake munaona vile iko, ninawaza muko naangalia vile iko, na ile mbegu yake sasa, na vyote tunaenda kuzungumzia namna gani utaweza kuvitumikisha kwa ajili ya kujitibu sasa magonjwa. Kwa watu wengine ambao wanazoea hii muti vizuri, kwa sababu yote ina manufaa sana, huwa wanakamata mizizi, wanakamata ile mizizi, wanaitwanga, bakisha itwanga, anapata unga yake. Baadaye anakamata na majani, nayo anatwanga, na anapata unga yake. Yani anakausha kwa moto, kwa jua, samahani, jua isikue nyingi sana. Baadaye akisha ikausha kwa jua, anayungulula na saga kabisa iwe unga laini. Baadaye anakamata na hili tunda yake, ingalau inakuwaka ngumu kukauka, lakini itakauka tu. Baadaye na tunda yake naye anasaga vizuri, akisha saga vizuri anaweka kwa jua, baadaye anapata unga. Alafu sasa ukiamuka asubuhi na mapema, unakamata kijiko ya unga ya mbegu, unakamata na kijiko ya unga ya majani, unakamata na kijiko ya unga ya mizizi yake. Ndugu yangu, pale utakuwa umetunza magonjwa yasio na hesabu na utapona. Basi ndugu yangu, sina mengi ya ziada kuzungumuza, sipokuwa kuwaambia ya kwamba ni vizuri kushare video hii na kuweka komante. Watu wenzangu wa Kongo wengi sana hawajui maana ya kukuwa naweka komante na kujabone, kwa sababu wengi haiko wagonjwa. Lakini unaweza kuwa hauna hii shida, lakini kama ulifikishia mwingine hii video itakuwa ni vizuri. Na kama unaona video ni vizuri, unapartage kusudi na mimi nianze kuwa nafundisha mafundisho yani en direct. Hivi hapa mimi na capture video, nikisha ikaptire njoo natafuta tena rezo nianze itumanisha. Lakini ingekuwa niko en direct ingekuwa ni vizuri sana. So nawatakia uponyaji bora, na hapa nazungumzia kwa machache kwa sababu niko ndani ya pori mwenyewe. Hivi mwenye atakuwa na ulizo kwa kuhusu hii litunda, nitamwelekeza, ataweza kuuliza hapa kwenye YouTube na atapata majibu. Asante, kila laheri. Mwenyezi Mungu awalinde na pia awabariki.